ai mea kotoa pe kai te maua o sia. Ke hoko e whakataha mani. Tala ai ho lamina ngi. Mau sio matai he fofonga awha o e
e o tua mafma ko marotu ia ma mafafeta ma kore ma mian ko to i ho fasi sukais na ke ko ke marotu ke mauria o pe ko mau ta mai he wan ke ta puha o wafa ke ho mai o pule ke fai o fina mal ange ko ia i langi ke be fo maman fo mai a hon a ma me a kai ke ana pe fa mo re mole ma mai a ma wange ko ma fa mo re mole a na tor fo a pe mo wa mai pe na fo ha hu ma tor ke a ka fa fa ma tor be fi e o ko a pule mo malo mo to loria o ta mata pe ta mata amen e ta ke ki Famalo lai ke skita lai se stokai ko fa pe ka fa lo ke ta kama ka pe ta ho ka pe ilo ka pe ta mi ka ko ke fa fe he ni ai vice chancellor o university to ke ta vini vai sa la ke ni fa ho mo e ta ule ta ta ni ta mi ma ko fa ta ko ke tol kai o tua do tamai almo la mare marioni ka tu ita te veveu na fio tolo tolo tonga o fata ku ke ek minista ba la do minista pura na tonga pe ke o fo ko tsela ki ko le tonga ka diplomatika e ke palestine tonga cheka pe ka ta business en do pe ka ta kya ko do pe tapi fata sketa ilahi ka ta plot do pe Tangata dia ke fai pe ha ki tari ki modol per minister e pe me toenga ka fa fa ko mo me fa fe fien ka te mau tol a ho ta tol o siulai na fai e palani na fai sio na fai lo na fai mau ke ko i ta mo mo no hinga do to fo fu af ka ho ko ta fata konferensi ai apia ko business e Christ University in Pacific ka ko kai to fu ka ho ko an konferensi pa ha puria e fa ho ko wafta valu konferensi apia ko e computer e fa ho ko e wafta iwa konferensi apia ko yako ahoni wono wata ha fa ho ko konferensi pa ha puria apia ko business ko hinga mo buie ko conference ko ha purianga he gema ni e na sum mai e otumuri e haua ko ni e wale ni ko submit me pena paper o ka ngi fa ho ko oral presentation ka dada ko feito una instapang pe me ka fa fe ka historia no at Christ University in Pacific Aulang Masi, Waf Mafa, Fanga, Christ University in Pacific. I think I'll be tardy for Parisala. For two University in Nairobi, Kalavinga Mali, Christian University, Kongalo Mali. And for two here, let me start going. Let me start going to Paulo Pomfil. Waf manima o for graduation ni e for kema taito ko associate of arts e general education waf yo fulu for ki ai e for bachelor e historia e business management e bege english e waf ta fa me e liwe hingoa e university e Lavenga Mari Christian University ke Christ University in Pacific. Sone wafta di ma na relocate ai at Christ University in Pacific i kongano la Mari ke Central Business District Otonga Iloton Golf. Wafta ni ma for two wai and for postgraduate certificate, diploma, masters, award dia wafta ni ma. Wafta ano
Fua kia, adopta philosophy, ngai malai keke, e ka waka whakatoto. Wafta waru. Na fua rei sitai, at Christ University in Pacific, they're more proud to minister. Fua University tonga, whare ne kau tonga, tu he tonga, ki he kakai tonga, i Tonga Qualification and Accreditation Board, TNUAB. Kana ia provincial registration. E minister ko le ai. E tuatu lavlau. Ai wafta about e for full registration. E minister ko ai ko benchmark fit. Pena ele mai resita ko ya os ata valo ko topa. Wano. Wafta about wano. Como fia ko extend ya wahi mai peleri wano. E minister ko lo toba. Ono ko sia so mai. Minister ko tamau e fonwan. It's a teamwork. Kamo tuani ko vice chancellor no way I Christ University Pacific. Ko alwa to e vice chancellor waki. Te wal mo ko whakau e Christ University Pacific. Ke whai ako yo guys. Na ke mahino ka mau tol ko mui. Kana tala be founder. Ako yo guys. Business ya guys. Fika ya guys. Mau fe hui pe anga fe mau ako ya guys. Kapang mo fe ino guys mau ako toita. Ka tala mai pe. Whai fika ya guys. A dawe ne uhinga. Kai osko maho pe chila fika ko business. Ko ara ko mau he banke. Te ate CEO. Tanga ki taha mo taha fe. Ta ke i wafe. Dai mo tanga ki taha mo taha fe. O taha ni mangiau. O to ni mangiau. Ko i whai ako ya guys. E aha ko ya pe. E alo e tau tanga ka. Pe ko li ua te ka minister ako. Ka ke tu pe ka venga. At Christ University Pacific. Christ Center and Bible Place. Minister, ano lang mahal. Minister Lowy, Minister Bang, Minister Internal Affairs. Malong mula mahal. Kaya konfeni sa ako eh. Elang waka pe, po. Mai mo atu kong ho ek. Amo ek pa rin dia. Amo kabinet. Malong maulamat mo na kimia pe. Kimo mea mai. Ule ama. Mea mai private sector. Mea mai kakai. E bagi platform. E voice them opinion. E tamu e holon. O gefu penai. Ka fime conference ko ni. A growth opportunity for business, survive the pandemic and prepare for what is next. A sub-theme, business resilience and reinvention, overcoming pandemics and challenges. The whakaukauri e conference ko. Stabana. Malo fatonga. Ula ve tu foi lá. Kahili ti mo mea. No gare. Ai siu lá no fundo. Malo ho mea mai ko. Mau tari dele. Wada ha pia we. Se pode o vana. E palestin pesas to vai korea galaisi. E ficar nesse escola. Então se a son sexta saula. Então ao mesmo bote emeritus professor ana da foi lá. Então management, coordination, cooperation. Yang mo whana wako, mo kau stakeholders. Tari le fitu. E wafasi subaisa. Tala monu wat. E ko la me ka hide ni, e mo te a ka to ko to le ferarea. Ka mo hen, fa fita ke ki. Tala monu wat. Tala ngi ni, ata im ma. Bo le ta mai le. Mo ka te fai ko esi. E mo ka pa le. Ka ngi te fa lo. Yo to fare. Feel welcome ki siuki. Como apien. Mas quando alguém que motor hen si. The ground floor. Kapaya ho kita me ha. Me ha ke first floor. Me ha ke second floor.